Reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG turamuzike nkushimire we wamaze gukanda subscribe nawe utirikanda cyangwa se aribwo bwa mbere ubanye natwe reba musi inkuru ahantu handitse subscribe ubundi ukandi mu bizajya bigufasha kumenya ko hari amakuru mashya dushyizeho ubundi unyaruke uze uyumve tugiye kuba tuganira byinshi bitandukanye biri kugenda bivugwa kuri equipe ya APR Football Club yamaze kuba igera mu gihugu cya Misiri. Turagenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mukino. Ese equipe ya APR Football Club irasabwa iki kugira ngo ibe yabasha gusezerera equipe ya Pyramide muri rusange? Byose tugiye kugenda tubirebera hamwe. Mwicyo musabwa nta kindi uretse kugenda mutanga ibitekerezo mu gakanda like, yewe mukaza kuba munakora share mu magrupe agiye atandukanye. Reka byose nze mbibavire imuzi ni muuzi ngo ariko ndabanza mere kuri imikino y'ibirarane equipe ya APR Football Club yakabaye yarakinnye muri shampiyona y'u Rwanda, ariko kubwo kuba iri muri CAF Champions League ntabwo yigeze ibasha gukina iyi mikino. Ndagenda mbabwira uko iyi mikino isetinze. No kuvuga ngo kuri journée ya mbere equipe ya APR Football Club yakabaye yarakinnye na equipe ya Rutsiro, ariko ntabwo byaje kuba biikunda. Mu gihe kuri journée ya kabiri equipe ya APR Football Club yakabaye yarakinnye na equipe ya Bugesera, ariko ntabwo byigeze bikunda. Kuri journée ya gatatu equipe yakabaye yarakinnye na equipe ya Rayon Sport, ariko nabwo ntabwo byigeze bikunda. Journée ya kane equipe ya APR Football Club yari kuzakina na equipe ya Kiyovu Sport, ariko uyu mukino nawo waje kuba ugirwa ikirarane kubera ko equipe ya APR Football Club iri mu rugendo ishakisha tike yo gukina Champions League, ubwo ndavuga mu matsinda. Noneho iyi mikino uko yaje kuba ipangwa, no kuvuga ngo umukino wa mbere equipe ya APR Football Club izakina muri shampiyona izawukina na equipe ya Rayon Sport, hazaba ari ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Uyu niwo mukino equipe ya APR Football Club izakina wa mbere w'ikirarane, ikazawukina ku itariki 19 z'ukwa 10. Birumvikana uyu ni umukino utegerejwe na benshi. Undi mukino izahita ikurikizaho w'ikirarane izawukina ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10, izaba ikina na equipe ya Rutsiro. Undi mukino izakina w'ikirarane uzaba ari uwa gatatu, izawukina ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12, izaba icakirana na equipe ya Bugesera. Undi mukino w'ikirarane uzaba ari uwa kane, izawukina ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12, izakina na equipe ya Kiyovu Sport. Ngiyo gahunda equipe ya APR Football Club ifite muri shampiyona mu mikino y'ibirarane n'igihe izagenda ikinirwa. Birumvikana ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10 bizaba ari ibicika. Ni Rayon Sport izaba yakiriye. Birumvikana kame mu mukino uzakinirwa kuri Stade Amahoro, gusa mu gihe bitarakonfurimwa no kuri Kigali Pele Stadium birashoboka, ariko sinibaza ko equipe ya Rayon Sport yakwemera kwakirira equipe ya APR Football Club kuri Kigali Pele Stadium, yakabaye iyakirira kuri Stade Amahoro, kubera ko mpamya ko ari nabwo yabona agatubutse. Ubwo byose biri mu biganza by'iyi equipe ya Rayon Sport, ubwo niyo izagenda ifata imyanzuro. Hari andi makuru yagiye acicikana rwose. Uwitwa KNC yagiye aserereza abariyo ababwira ati bakunda kuvuga ko bagiye mu matsinda, ariko akababaza ngo ese muvuga ko mwagiye mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa ya Confederation? We akagenda agaragaza ko kujya mu matsinda ya Confederation ntacyo bivuze. Yagendaga natangaza ko buriya nka APR iramutse igize gutya ikajya muri Confederation bishoboka ko n'igikombe ishobora kuba yanagitwara. Akagenda abwira abariyo ko badakwiye kwirata kuri equipe ya APR Football Club, avuga ko equipe ya APR Football Club nayo yageze muri kimwe cya kabiri muri CAF Champions League, ariko yari tarahindurirwa ngo yitwe iryo zina. We akagenda agaragaza ko igihe yaba yageze muri Champions League, avuga Rayon, we yavugaga ko round ya mbere ubwayo Rayon Sport itakwigera iyirenga. Namwe mu magambo uwitwa KNC yagiye atangaza rwose abakunzi ba APR Football Club byagiye bibanezeza, kandi koko wakwitegereza ibyo KNC yagiye atangaza ukabona ko ari byo, kubera ko nk'iyo nitegereje nanjye rwose
Rayon Sport sinzi ko iramutse igize amahirwe ikajya muri CAF Champions League, uretse ko na Kenisi yagiye atangaza ati ariko se ubundi yajya muri CAF Champions League yabinyujije mu zihe nzira, agenda avuga ngo mu myaka 20 Rayon Sport ukinnye garagaza icyo waba warakoze. Imaze imyaka irenga 60, ariko noneho Kenisi yageze ati mu myaka 20 KNC agenda baza Rayon ngo garagaza icyo waba warakoze. Ni saga ndende rwose, ni ibyagiye bitangazwa na Kenisi. Uyu mugabo ni umutaramo cyane, mboneraho no kubabwira ko Kenisi afite umukino azakina na ekipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatandatu kuri stade Amahoro. Kuba bishoboye bajya kumutera ingabo mu bitugu no gukanda akanyenyeri 939 urwego, ugakurikiza amabwiriza, ukagura tike, ukazajya gushyigikira Gasogi United igihe izaba iri kugenda icakirana na ekipe ya Rayon Sport muri rusange, cyangwa se ukajya gushyigikira Rayon Sport bijyanye nuko ubishaka. Reka twigire muri CAF Champions League aho ekipe ya APR Football Club iri kubarizwa kugeza iki gihe. Ese ekipe ya APR Football Club birashoboka ko yasezerera ekipe ya Pyramide ikajya mu matsinda? Why not bitashoboka? Umukino ubanza ekipe ya APR Football Club yanganyije na Pyramide igitego 1-1. Ni igitego cya mbere cya APR Football Club cyatsinzwe n'uwitwa Chibi, ngira ngo ni umukinnyi wa Pyramide witsinze. Ariko ahantu nshaka ko abantu bahumva neza, harabona huze numva bavuga ngo ngiyo APR Football Club itagira amahirwe ngo Chibi yitsinde igitego ngo ubwo yari gutsindwa 1-0. Ariko nshaka ko tuganira nk'abasportif. Ese uwitwa Chibi kugira ngo ajye kwitsinda byagenze bite? Aka kantu reka wenda twitegereze nk'abantu babiri bafashe umwanzuro wo kurwana. Hari ukuntu abantu babiri bashobora kuba bagiye kurwana, ukajya kubona ukabona umwe agize gutya ahise yirukanka. Buryo yirukanse egare ko yatsinzwe, buryo ushaka ntiwakwirirwa unamwirukankaho kuko abakweretse ibimenyetso by'uko yatsinzwe. Uyu mukinnyi niko nabigereranya. Gutsindwa cyangwa se kwitsinda igitego ni ibigaragaza ko nyine yari yagize gute, yatinye, ubundi ari itsinda yari yemeye gutsindwa. Nuko bimeze mu gihe ku munota 83 yitwa Fiston Karara Mayere yaje kuba yishyura igitego kuri koroneri yatewe neza cyane aterekaho umutwe, ubwo rezilita zabaye igitego 1-1 pe. Ariko kugeza ubu giye mbona ko bikiri 50-50. Ese niba Pyramide yaraje Kigali kanganya na APR 1-1, why not APR Football Club itanganya na Pyramide 1-1 ngo batere penalty? Kuki zitanganya 2-2 ngo APR ikomeze? Birashoboka. Ibyo ngibyo nanabivuga nshingiye kuki? Ndaje ngende mbabwira ibyo naba nshingiye, ariko tubanze noneho turebe mu mikino 3 iheruka guza ama ekipe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2023 Kigali. Ama ekipe yombi yanganyije ubusa ku busa, ndavuga APR na Pyramide. 29 z'ukwezi kwa 9 2023 Pyramide yatsinze APR 6-1. Ariko aha hantu mwabantu mwegeye mbona ko ari nk'ibiza, kuko ntabwo mbona ko kuri iyi nshuro ekipe ya Pyramide ishobora kuba yatsinda APR Football Club ibitego 6-1. Ikindi kandi icyo gihe ekipe ya APR Football Club yakinnye umukino 11 ba nyabo, uwitwa Tseriforge yaratarabamenya. Aka kantu tukumvikaneho, apanga ekipe uko abishaka. Icyo gihe yatsinzwe 6, kandi hari n'ibivugwa ko muri ekipe ya APR Football Club hatarimo umwuka mwiza, kuko bimwe mu byo nagiye ntahura, uwitwa Tseriforge yapanze ekipe, uwitwa Shaibubu amubwira ko ekipe apanze nta cyizere iri kugenda itanga. Biri no mu bintu uwitwa Shaibubu yagiye apfana Tseriforge nk'uko byagiye bivugwa. Icyo gihe kuba nta 11 witwa Tseriforge yari yabona kugera nubwo Shaibubu amubwira ngo iyi ekipe upanze ndabona atari uko byari kugenda. Ibyo biri mu bintu byagiye bituma ekipe ya APR itsindwa ibitego 6-1. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo ndi kubona ibyo bintu bishoboka. Kubera iki? Tunashimira uwitwa Darikonovic. Impamvu Darikonovic dukwiye kuba tumushimira, kugeza ubu 11 ekipe ya APR Football Club izajya ibanzamo bo bamaze kuboneka nta kubashidikanyaho. Ni Pavenzira mwizamu kuri 2, Ibyiringiro Gilbert kuri 3, niyo mugabo Claude mu mutima wa defense, Nshimiyimana Yunusu n'uwitwa Niyigena Kerema kuri 6, Tadio Ruwanga kuri 7, Ruboneka Jean Bosco ku 8, Seydou Dauda ku 9, Mamadusi Lamine Ba ku 10, 11 Mugisha Gilbert. Aba bakinnyi 11 nta ubashidikanyaho. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu bitanga icyizere.
bikaba ari bimwe mu bitanga icyizere. Umukino APR yatsinzwemo 6-11 babanzamo Thierry Froger yari atarababona, yewe yanasoje shampiyona atarababona. None uwitwa Darikonovic ntarakina umukino n'umwe muri shampiyona y'u Rwanda, 11 yamaze kuba ababona ba nyabo. Ahantu tuhumve neza, ekipe ya APR Football Club murumva nta cyizere dukwiye kuyigirira ku mukino izakina na Pyramide? Icyizere kirahari. Ikindi kandi ku mukino aya makipe yakinnye zanganyijemo 1-1, uwitwa Ruboneka Jean Bosco muribuka umukwaju yashose, uretse amahirwe make kiriya cyari igitego. Uwitwa Dauda umukwaju yashose ugakubita Petit Fili hejuru, uretse amahirwe make kiriya cyari igitego. Uwitwa Mugisha Gilbert hari shoti yakubise ry'imoso yirukanse cyane, uretse amahirwe make kiriya cyari igitego. Nge mbona ko uriya mukino wari kurangira ari ibitego 4 bya APR Football Club ku bitego 2 bya Pyramide yo haza kubaho amahirwe, kuko Pyramide uburyo yahushije bwabazwe n'ahantu uwitwa Pave Nzira yabaye nk'ukora ereri, habura gatongo basongemo igitego kijyemo. Mbona ko byari kurangira ari ibitego 4-2 bijyanye n'uko generi nibereye kuri stade ndi kugenda nkurikirana umukino. Ese ari amahirwe ekipe ya APR Football Club yabuze? Ntibishoboka ko kuri uyu mukino wo kwishyura witwa Darikonovic yaba yarabaganirije akagenda ababwira katabaza akoresha indi ereri yabayemo? Habayeho ereri yo gusimbuza ekipe ya APR Football Club. Mbona ko rwose ku mpande yahiye Chidibere n'uwitwa Odibo, aba ni abakinnyi baguzwe tuzi neza ko bagiye gufasha APR mu buryo bwo gusatira. Chidibere yaguzwe nk'umukinnyi uzajya uca kuri 11, uwitwa Odibo agurwa nk'umukinnyi uzajya uca kuri 7, ariko aba bakinnyi mbona ko bari kugenda bagaragara nkaho bagiye kuba flop. Byaba bitari byiza kuri ekipe ya APR Football Club, kubera ko nyine ekipe ya APR muzacunge akenshi yo Darikonovic atangiye kugenda asimbuza ekipe ya APR ita isubira inyuma. Bano ku mukino wa Azamu byaragaragaye, ekipe ya APR Football Club itangiye kugenda isimbuza APR yari itangiye kugenda isubira inyuma, nuko wenda umukino wayisurangira. Ariko kuri uyu mukino Pyramide yanganyijemo na APR 1-1 nabwo hagaragaye gusubira inyuma ubwo uwitwa Darikonovic yari asimbuje. Ibyo nkabihuza nuko abasimbura ba APR Football Club yo witegereje nta musimbura nyine APR Football Club ifite ushobora kuza ngakora ikinyuranyo cya nyacyo, kuko nitwitegeza tukareba kuri 11 Mugisha Gilbert se ninde uri bumusimbure ngo aze gukora ikinyuranyo? Tuyisenge Arsene Chidibere sudakunze no kujya ku ntebe y'abasimbura. Kuri 7 Ruboneka Jean Bosco ari kwakinishwa nk'umuntu uhengetse. Iyo abadahengetswe birashoboka ko nka ODB yafatisha kuri 7 Ruboneka ari kuzajya yicara akajya amasimbuye akaza afite imbaraga zitanga positive impact muri ekipe, ariko kuba yarahengetswe agashyirwa kuri 7 uyu ODB akaba yarabaye flop, ni igihombo gikomeye kuri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Urabona ko kubasimbura witwa Richmond Lamptey ni umutekinisiye, ni umuhanga, ariko ni wa mukinnyi w'umutekinisiye ushobora gutanga positive impact mu kibuga igihe ekipe n'ubundi iri gukina idomina. Ariko mu gihe ekipe iri kudominwa cyangwa se bari kuyikubita umupira wihuse, Richmond nta kintu azagufasha. Niko bimeze rwose. Bityo rero kubasimbura ni ibintu bikomeye cyane. Victor Mboma gusimbura Mamadusi. Victor Mboma ni umukinnyi wigumira hari imbere, ntabwo ajya agaruka ngo yatake nk'uko Mamadusi abikora. Ibyo ni ibibazo bikomeye kuri ekipe ya APR Football Club. Ariyusuwane hari akadefo namubonye, arafata umupira agashota. Ntabwo afata umupira ngo atuze avugane na bagenzi be bahererekanya umupira, oya wafata umupira agahita shota. Ibyo ngibyo nabimubonyeho ku mukino ekipe ya APR Football Club yakinnye na Pyramide, kandi ibyo ngibyo byica umukino nyine. Nibyo nkunda kubabwira, umupira wo mu kirere ntabwo ugira nyirawo. Iyo ufashe umupira ukawushota mu kirere biba bishoboka ko umwadversaire awufata ubundi akakotsa igitutu kugira ngo umukinnyi wawe azawufate, biba ari amahirwe. Ayo namwe mu makosa nagiye mbona kuri aba bakinnyi twita ko ari abasimbura. Darikonovic bibaye byiza abakinnyi 11 yanabagirira icyizere bakanarangiza umukino bijyanye n'uko umukino uri kugenda mu kibuga. Ni ekipe twabonye ko ikomeye, ariko kubasimbura ndacyabihagazeho n'amaguru yanjye abiri ko APR Football Club kubasimbura ishwi ntaki igenda. Ngiye mbona ko kuri 7 binashoboka mu gihe yajya bashaka gusimbuza ko yanashyiramo kwitonda Arebaka, kandi buriya Baka yanaca kuri 11 yawutera.
Alright, nguko uko bimeze, turategereza tugende tureba umukino ekipe ya APR Football Club yakinnye ubanza na ekipe ya Azamu yagiye gukinira Tanzania, itsindwa 1-0. I Kigali itsinda Azamu ibitego 2-0 ijya muri raundi ya kabiri. Pyramid umukino ubanza yakinnye na ekipe yitwa GQ muri Tanzania, yitsinda 6-0. Umukino wo kwishyura ubera muri Misiri, Pyramid itsinda 3-1. Ese kuki muri Tanzania yatsinze 6 mu Misiri igatsinda 3-1? Abenshi bashobora guhita batera comment bakavuga bati impamvu yatsinze 3-1 nuko yari yizeye ko yakomeje, ariko se kuba yari gutsinda ibitego birenze 6 igakomeza kwandika amateka byo byari kuyigwa nabi. Ikindi, ese GQ kuki itabashije kwinjiza igitego iwayo muri Misiri kinjiza igitego? Ibyo ngibyo ni ibishoboka ko na ekipe ya APR Football Club yajya mu Misiri igakora ibyo benshi tutiteze. Mbona ko uyu mukino ekipe ya Pyramid yatsinzemo 6 APR kuri 1, abenshi bagenda bawugenderaho. Uyu mukino ushobora kuzatuma Pyramid itsindwa ikaba yawugenderaho ngo ubushize twabatsinze 6 ngo nubu niko biri bugende, kandi APR ntabwo ariko ikimeze. Ni TIG turamuzike, ndabakunda cyane. Mukomeze mukande subscribe ku batarakanze subscribe, mutange ibitekerezo. Amakuru ndakomeza kugenda nyabagezeho gatanu ku kandi. Ekipe ya APR Football Club izakina na Pyramid ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9. Ni 21 z'ukwezi kwa 9. Umukino uzaba ku isi ya 3 z'umugoroba bidahindutse. Mubane na Uwezo TV Show, utakomeza kugenda tubagezaho update gatanu kuri gatanu, kandi ndabakunda cyane.